Салом алейкум. خوب هستین؟ سوز هستین؟ و علیکم سلام و علیکم سلام. کم ترک جدت کنیم ها؟ وای یکم نفرو جمع شوم. امروز اینستاگرام فعال. و علیکم سلام و علیکم سلام. امروز با سوالاتون جواب میگم. تا چند روز اخیر شد، چند شد یا 2 هفته شد به فکرم نه پریمو افیر نبر اومدم. امی در همه جا می نویسن التماس پریمو افیر، التماس پریمو افیر. برای امی گفتم امروز یا وای کنیم یک سوالاتون تا جواب تیم. مانیپولیاسیا سر شده و خپا به خاطر توی وقت میفتن اپا کانستانسی به پولت وای به خاطر آلوز میگن که به خاطر ماه شریف رمضان برای امی اکا هر کس ای هم مرا نمیشه کانستانسی به پول وقت زیاد میره امی حساب هم پریمو افیر دیگه سوالاتون تا جواب میگم. دینا پریمو افیر برو مدب دوم وای ده تلگرام کانالی وایم ده رایگون. امروز گفتم یوتیوب و وای ده اینستاگرام. خیلی شده کشکه سوالم نموندم. صداتون صدا سازه آواز سازه. вроде би созай ку да мумкин ай би вай хитон боша ай би интернет хитонай может быть. да хай ку нависем то ягон мардум ҷамъ шуда нависем ки аз куҷо ҳозир дар эфир вай кардиста гӯш кардиста. ман аз казан ки аз куҷоа кани нависем шаҳротона давлатотона ку нависем. аҳа душанбе москва самара хуҷанд тоҷикистон аз кадом шаҳраш? душанбе апа мардум аждата эфиртона ина биромадам аз олмон москва барнаул. хуб хай кӯшиш мекунам ки дар вай дар душанбе дар моҳи шарифи рамазон бисёртар биромам. хеле саволотонда ҷавоб гум. иншолло соқ саломат бошем. шукр қушонён. аҳа екатеринбург душанбе хатлон. рамадан муборак. душанбе в основном ай душанбе екатеринбург. хеле хуб. хай нависен саволотона. ина ман дар хизмати шумо 1 соати оянда иншоллоҳ ки чиқе ки успеҳ кардем чтоб шумоам вай монда хай одамои рӯзадор монда мешаванд мехӯранд бо таробеҳ мехонед намоз мехонед вай мешаванд кулоби бостонӣ. аҳа раҳмат ака ман тоҷикӣ гап зазем. привет чӣ бименависен? салом алейкум бинависен, ассалому алейкум бинависен, ассалом бинависен ёки сози нағзи бинависен. здравствуйте, мой милый. Папаша? Вы хотели написать Апашка или что? Привет.
ассалому алайкум. Привет. Ма урси гап назадестам ку. Ака дар Россия ҳам омада бошем, тоҷикай охӣ. Привет, милый. Не, хеле намеша. Агар ки милый нештанӣ бошем, привет, милая мешава. хуб, апаҷон чихе гузаштаро фаромӯш кунем. албатта ки дар гузашта ягон чизи нитобуд, ҳамро мехоҳем фаромӯш кунем, ҳамхе нест? Чизое вақте ки соз боша, шукр соз шумо хуб месозем. Вай чизое ки вай хуб боша, мо ҳеҷ вақт намехоҳем ки фаромӯш кунем, ҳамхе нест? Мо албатта ки ягон чизое ки вай нитой ҳамро мехоҳем фаромӯш кунем. Не ки дар ёд бигирем ки ман ҳамеша мисол такрор мекунам, касое ки дар эфирои ман бисёр мисол гӯш мекунанд, вай мекунанд. ман ҳамеша мегӯм ки мақсади моро худованд ҳамахел офаридагие ки хеле қудрате надоре ки як чиз ҳамахел пурра вай кунӣ, фаромӯш кунӣ. хеле мешавад ки як муддат аз ёдат меравад, дар ягон ҷои мақсад мисол ҳамун ҳастам хранили шида, ҳамунҷо дар мисол вай мешавад, ҳифз мешавад. баъд ҳам ба гузашти замон агар ягон хеле мисол ҳамахеле мумкин шумо ҳам шидагӣ бошем ки ягон ҳодисаи мисол вай шидагӣ ягон бу ягон хел намедонам ишқи аввалтона ина мисол гирем да, агар ҳами ишқи аввалтон ҳамеша як духӣ мезад, баъд хай ба ҳар вае шумо хонадор нашиден, аз байн чанд сол гузашт, ҳамун духӣ дар ягон ҷо яке гӯш вай хай ки слышат меган духиро дар русо, ҳамун духӣ яке буш биёятон, ё ки ҳамун ҷойҳое ки шумо прогулка кардаген, яке ҳамун ҷода бигзарен, ҳамун ёддоштҳо мебиёяд, ҳамун ба ёдтон мебиёяд, хатия хеле ҳар рӯза зиндагитонро вай кайҳо фаромӯш кардагӣ будед. барои ҳамин яъне хеле старатса накунем ки гузаштара ма чӣ хел кунам фаромӯш кунам, ма чӣ хел кунам, хеле намешава. мозги мо хеле неста ки як кнопкаро зер кунем фаромӯш кунем. просто аз ҳамун гузашта яъне ки чизе аст ки аллакай мо қудрати тағйир доданша надорем. яъне вай шуд гузашт, аз он мо метавонем дар ҳар як кор ҳаст минус, ҳаст плюс. ҳатто дар ҳами бадтарин чизҳо ҳам мо метавонем плюсша пайдо кунем. хуб, аз ҳамун чизе ки гузашт, ҳамон кӯшиш кунем як плюсша пайдо кунем, як дарс гирен, опыт, ягон чӣ гирен. хуб, ва ҳамихел агар ки беҳад чизое боша ки шумо наметавонед самостоятельно бо равоншинос кор кунед. хулоса агар чизе аст ки шуморо дард метад, штоб дига дардтон натия, ва ҳамихел бо як вай да гӯем с благодарностью мегано, бо ҳамин як вай ки хай ҳамун гузашта ӯ ҳам қисмате аз зиндагии шумо буд, вай ягон зиндагии ҷудо набуд, вай ҳам қисмате аз зиндагии шумоай, вай ҳам умри шумоай, ҳаёти шумоай. ҳамихел давом метиҳед вайтона. Не ки хеле ки гӯӣ ки старатса кунед ман ӯро бояд фаром. бисёр вақтҳо ҳам хеле мешава вақте ки оилаҳо вайрон мешавад, баъд вай тез мисол занҳо бо шавҳар мекунанд, ё ки вақте ки мисол ду касе дигараш агар дӯст доранд ҷудо шаванд, баъд бо тез кӯшиш мекунанд ки вай кунанда, сахт ки дӯст доранд ягон каси дигар қати гап мезананд, лишби фаромӯш кунанд. намешава ин хеле, наоборот ӯ хел ҳолат бисёртар дар худтон зарба мезанем. барои вай кардан мақсад фаромӯш кардан вақт лозим, вақтон вақтием, дарс гирем, бибинем чӣ омӯхтам ҳодиса барои шумо ва зиндагитон давом битед. яъне ки чизе ки гузашт шумо вай дига тағйир дода наметавонед. хоб, агар шавҳар дурӯғ гӯяд бояд чӣ кор кунем? агар шавҳар дурӯғ гӯяд чиша дар назар доред? албатта ки занҳо ҳамун вайша дар назар доред, мега қатишко гап намезанам, фақат тара дӯст медорам, ҳамеша дар назар дорем. хуб, хай дурӯғгӯиам инам решаш бисёри вақт аз кӯдакият. дар кӯдакӣ барои чӣ масалан одамо дурӯғ мегӯянд? бисёри вақти дурӯғ мегӯянд чуно беҳтар аз он чизе ки ҳаст мехоҳанд нишон битиҳанд. дар кӯдакӣ агар ҳамихел нарсиссист ки падар модар бисёртар модаро ҳамихел нарсиссист ки чертҳо дошта бошанд, ё ки нарсисска бошанд модаро, бас фарзандои хеле ягон чизои вай интизоранда, як чизои болотар аз он чизе ки фарзанд ҳаст. хуб, ва барои баъд кӯдакҳои ҳамун кӯдакӣ ёд мегиранд ки фреб кунанд, дурӯғ гап зананд, ки лишби ҷанг накунанд, шатта нахӯранд. ҳамун як способи выживанияшон мешавад, як чӣ мегӯянд способ, як роҳи зинда мондан. психикашон ҳам хеле роҳ пайдо мекунад, як роҳи зинда мондан. ва ҳамихел одат мекунанд. ба мебинанд ки ина як бор дурӯғ гуфтан, таърифшон кардан, як бор дига дурӯғ гуфтан, масалан як чиро ба даст овардан, ҳамихел маъқулшон меша. ва ҳамихел вақте ки як чизе бисёр одата ки бисёр такрор кардан гирифтӣ, одат ба характер меша, черта характер меша, уже ба калон мешавад. дар як чизои дурӯғ мегӯянд ки аслан ниёз ба дурӯғ гуфтан нест вообще. ҳамунҷо меша спокойно рост бигӯӣ, не ки наметавонанд.
уже ба хел яъне черта характершон мешавад. Баъд хай ҳаста баъзе одамое ки дурӯгӯ нестанд, не ки хай сол ягон маъшуқа меоянд ё занди мегиранд ё ки ягон хел вай мешаванд. Баъд бисёр касое ки ина хай ки на ҳамаш, бештар ина одамое ки ба фурӯш машғуланд ва ё ба хотире ки молшон ба фурӯш бирава, аренда дорану пули ин дорану он доранд, бисёр ба қасам мехӯранд ки ана хела ана Туркия ина мол агар ихтиёрам боша. Мисол на ҳамаш гуфтестан, бисёртар дар ҳамин бозора ҳамхел мегем ки вай мешавад. Намегӯм ки маҷбур мешаванд, ҳамхели роҳа пеша мегиранд ки бизнесшон пеш барава. хуб ки бошад, бема очкиомоно ки ман ютуба чота надестам. Дарои касое ки намедонам, зреним камтарак вая. Вая мебинам инстаграмамо, вая намебинам. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатуh. Очень молодцы. Спасибо. Спасибо, племянница, скорее всего, да? Хоп, ки бошад. Мама, ответ мне. Бойҷа, ман бачаам доштам. Родиби кӯдакои ман дарс ёр кардист я не? Да ютуб бо как обычно пайдо кардена дигартона? Почему мужчина испытывает боль в нижней части живота, у нас нет трубки? Я не поняла, это у кого нет трубки? У вас? У нас. Вай, нафаҳмидам саволтоно, короче. Трубка занакода меша вроде би. Хуб, хай биен ҳоли ютуб пока ягон саволи вай нест. Да. Чё-то и ютуб ма куҷо рафта? Кадом шаҳрҳои вай рафта, Россия рафта ки ҳама ва ё? Ана саволе ки апаҷон, чӣ хел шавҳарро дилашро ёбем ки зан нагирад ё арӯсбозӣ накна, ҳама кора ба хотириш мекунӣ, не ки бо ҳамун корош. Якум ҳамин вае ки иллюзияи ки дорем ки метавонем шумо ягон каса тағйир дода, агар ай ҳамин халос шавем, ин ба фоидаи худтон, зиндагитон осонтар мешавад. яъне шумо қудрата надорем ки ягон нафар дигара тағйир диҳед. 100%. Шавҳарам ҳамихел намеша мисол. Бисёр вақтҳо мисол намеша ку ягон мардо да ягон занои хеле камтарак чӣ хеле кунем ҷанҷолӣ ягон хеле бисёр гап мезадагӣ вай меғалтанд, баъд мезананд, ҳамқа насиҳат мекунанд, вай мекунанд ки бо вай занак мерава корша мисол давом додан мегиранд, 20 сол ҳам зиндагӣ мекунанд, мегӯяд ман мурдам мира ҳамин ҷангава ай ҳамин вая, лекин ай ҳам фикраш намонд. Барои ҳамин яъне одамои калона перевоспитат кардан ин ғайриимкон ай. Фақат ҳамон одам худаш фаҳма ки ҳамин рафторои ман мисол ба зиндагии ман ягон зарар расондестай, наздикои маро дард додестай, мақсад ҳамин качествои зиндагии маро талхтар кардестай, дар ҳамин ҳолат метавонад ки вай ясари вай кунада, дар ҳамон характериш ясари тағйирото худаш вақте ки чиза дарк мекунад. Хуб, лекин то ин замоне ки шумо фикр мекунед ки ман ин мардака бояд тарбия кунам, ман ин мардака бояд ки вай кунам, хеле чиз, яъне ин як роҳе аста ки оқибаташ хуб нест. ба хотири бисёр равно бо агар ҳамин заное ки ҳамхелӣ вай мекунанд, ҳамхелӣ вай бисёр кӯшиш мекунанд ки ҳамин бало кунанд, ҳамин мардакошона ё перевоспитат кунанд, ё ки мардакошона хеле кунанд ки ҳамуно дига вай накунанд. Масалан машуқа надошта бошанд, мисол вай надошта бошанд, ҳамуно бо бисёртар мераванд мекунанд. Яъне қасамам мехӯранд, номерошонам малиш мекунанд, бисёр вақтҳои хелео мераванд телефони паноӣ мегиранд, ё ки ягон симкарти паноӣ мегиранд, хулоса як рашо меёванд мекунанд. Барои чӣ? Барои ки дар ҳамон муддате ки вақти хиёнат мешавад дар оила, зан пурра аз ҳамон роли зан будан мебурояд. Яъне ки вай ба як роли бигем назоратчӣ, албатта ки ман мефаҳмам инҷа мисол ягон ҷои вай нестай, духтароам метарсанд аз оне ки фарзанд доранд, ки зиндагиҳошон вайрон мешавад, шавҳарошонро дӯст медоранд. Албатта ки вайёрам мисол фаҳмида мешавад ин ягон ҷои вай нест. Лекин ҳамон моменте ки як яъне
разво вай хиёнат як чизе ҳасте ки бигем тамоми ҳамун камбудиёе ки пеш чашм мепӯшиден ҳамонро ҳамаша боло мезанад. ака дигар англи пешна намешавад дига зиндагӣ карда, бояд ки аз нав вай кунӣ. хуб ва дар ҳамхели моменто занҳо вай мешанд, гӯям ки мубаддал мешанд ба як назоратчӣ, ба як ҳамин охрана. памюдер бардора бо пеш биёяд авдӣ, агар ки набардора пеш биёяд авдӣ, масалан пастаяне да телефоношо мекунанд, ҷанг мекунанд пастаяне, ане ҳам қем мекунанд ки ҳам мардак дига безор мешава. хуба мега хаем накунам, мега биам брам бикунам, ҳам хубтара. хуб яъне дар ин муддат ака чӣ кор кардан дар кора? Ман ҳоли вообще мардакор сафед накардистам, яъне ҳамеша хиёнат масъулиятш дар гардани хиёнаткор аст 100%. вале ҳамхеле ки бисёр вақтҳо мардҳо чизеро ки аз хона пайдо намекунанд мераванд дар берун мегиранд. хуб ва айби уноам ҳаст ки ҳамуно намешинанд бо ҳамун занашон бигем ки суҳбат кунанд, бигӯянд ки масалан ин чиз намераса, мисол дар бистар, дар характер, дар ягон вай мисол вай кунанд, ҳамуро тағйир диҳанд, намекунанд, баъд мераванд аз дигар занҳо ҳамуро мекунанд. ва занҳо ҳам хел намешинанд, мисол суҳбат намекунанд ки хай чӣ мегирӣ аз ҳамун ҷоя, масалан мо чӣ хел метонем, ихели не ки ман чӣ карам, ман як қоши тори мада чӣ мегӯянд, як тори қоши мада nume чанда буд, вақтша медонӣ ман чанд қағозгор доштам. бо чӣ мегӯяд? гӯяра ку нависенам гапотона, гапҳои қоғаз пештона. вай ман чӣ карам, ман бевақта дидам бо мековен меёбем ку ва ёра странҷгошона инстаграм ай ҳама ҷо бо меёбем, баъд вай мекунем бо вай мегӯяд ана ҳа дидам бевата қиқшурам набудай, яъне мекиҷош намечитарӣ. ман чӣ карам? хуб барои ки хиёнат ҳамеша баъсам ин рафтори заноам ки яка муқаррария барои хотире ки вай хиёнат аввал ҳама чие ки мекунад яъне зарбаи сахт баъсам оценкаи зан мезананд. барои ҳамин вақте ки мехоҳем баъд аз хиёнат зиндагиҳо дуруст шавад, бояд мардо болои боварӣ сохтан кор кунанд, занҳо болои самооценкаи худшон, на ин ки назоратчӣ шаванд дар пушти. барои ки ин ҳамеша бинависен ягон мардако хай занотон агар набошад дар прямой эфир бинависен, ҳамеша шуморо чӣ қа контрол кунанд, чӣ қа ҳамин гӯем ки вай кунанд, прослушкатон мемонанд, хеле ҳам аста медонед, вай прослушка мемонанд тон, вай мекунанд ҳамхел чизо мефуратона. ҳан чизо на самом деле шуморо метарсона, шумо ҳаминро мегардед. фикрам не замоне мегарданд ки на самом деле баъд дар тароза мемонанд, мебинанд ки оё ҳамин як кайфи як соата ним соата стоитае ки як оилае ки солҳои сол сохтем, фарзандае дар инҷа, обрӯае намедонам, и духтарам ба умед шавҳар кардагие. хуб ҳанам хел чизоро масалан вай мекунанд, на ин ки назорат. барои ҳамин хоҳарҷон ман шумо дам хел тавсия медодам ки шумо болои самооценкаи худтон кор кунед, барои ки ман медонам бисёр худтон муқоиса мекунед, бо агар телефон кӯвак бошен, бо агар арӯсоша биёвен, бо бисёр мерен куҷанг мекунед. ва ёд қатъи ҳамун яста як видео ку ҳамуро мегӯм ки комментария кунам, ҳамуро вай скачат кардагим ҳеч не вақтам браса. ё занак ба сари як зана ки дигар рафтагиям ку да ҳама пабликои даже Россиям ҳамуро мемонанд, да ҳама ҷо. ман дидам да яке пабликои ҳамин англоязични ҳатто мондиян ҳамуро. гуфтам эй занакои тоҷик не ки Тоҷикистоно вай кардам. хуб ки бошад ку биеда ки дар ютуб ягон ин рӯз дар ютуб ҳамин касое ки ба забони русӣ навиштаистен, мада проблема нестем, ман ҷавоб метавонам саволотро шумо ба забони русӣ нотуғрӣ навиштаистен. ман мақсади саволотро намефаҳмам. агар хай тоҷик бошен ба тоҷикӣ нависен хубтарае. но мегӯяд аба ютубтон русӣ шуда, почему? кадом вай дарафта ки фақат русоам дар ва ютуб.
اگه تاجیک باشه لایک مونه کویا که هم تاجیکو وای شوند دخترای همین وای دخترای همین یوتیوب بسیار وای کردیسته بودن. Что-то хама да YouTube вай? Нет, а какой таджикский? Настройка ма чӣ хел русиш дар ма VPN дорам. Ма ягон ҷӯшам зерам накарда. шумо тоҷикӣ навиштаистен вай русӣ шудаистед? Да не может быть. Автоперевод что ли? Да? ба чӣ мехелӣ шуда? Мегам мо русӣ мо тоҷикӣ навиштаистем? Вай шуда. Ма да ҳама ҳаётам русӣ. Я ки ҷоша ки соз мекунира. Автоматически. Блин. Ну-ка. Кур нависен? Ва алейкум салом, ва алейкум салом. Ман тоҷик салом апа. Беси ман ютуба разобраться. Фаҳмидам. Да, иҷа ҳамин ваёш короче ҳамин настройко вай шуда. Автоматически перевод чата шуда. Боже, ҳам чафа роста русӣ мегӯ чӣ? Ин мардума чӣ кукада рӯз ҳама русӣ навиштаиста? шумо да тоҷикӣ ма да русӣ? Не, ина оли мадам вай шуд. Шумо чӣ беқишрӯен? Раҳмат. саволои боло ака ҳамаш русӣ буд, куҷое рафт? Айсар нависед. Ман оли пока Инстаграм мебинам, шумо айсар нависед ба дафъа шумора. Хуб, Инстаграм даст? Ягон савол. Биям як каса ма вай кунам. Ака хай биё ягон чӣ нагум оли бо меган амин. шавҳари ман дар як моҳ як бор шабо хона намеояд. Мега кор дорам. Ман чӣ хел муомила кунам? Як моҳ 29 рӯз қати шумо як рӯз хай куҷое мерава? Хай май монеш охӣ? Чӣ кор кадай? қати шумо соз боша хай як рӯзи чивай нестай ку. Нахоҳам қадар қим боша як рӯз. Ман чӣ хел ҳисоб муомила кунам? Яъне шумо 29 рӯзи будагиша намебинед? ҳамун як рӯзи набудагиша мебинед, на? Ин ҳам хеле вай мешавад. Яъне аз ҳамин хурдии қадар мо хай хурдӣ ҳам набоша. Вообще ҳамин мисол калон мешавем қадар фақат ҳамин консентрация болои чизои негатив мекунем ки чизои фақат минусаи зиндагимон. Чизои плюсара абсолют намебинем. яъне ҳамин ҳама чиз аз зиндагимон хуб боша намебинем, лекин ҳам як чиз ганда шуд мегем ма тақдир надорам, ма тақдирам хеле хеле. шавҳари шумо 29 рӯз дар хонатон буда, як рӯз набуда. Хай шояд воқеан кор дошта боша, ягончо бор да барава, ягон ман намедонам. Хай ҳазор кор бор мебурояд. лекин шумо 29 рӯза намебинед, ҳамун як рӯз шуморо беҳад сахт мисол вай карда, нороҳат карда. Агар хай дилтон вай дора, хеле аз ягон чи шумо гумон мебаред ки вай ягон кас дора ё ки ягон чи ягон повод додагия, ира қатиш мешинед суҳбат мекунед рӯи рост, ба оромӣ, албатта ки ба ҷангу ҷанҷол нест. Ба ҷангу ҷанҷол ягон чи кор ҳал намеша. хуб мегӯем ки хайра мардакҷон, ман хел дилам шубҳа дорам як рӯз нестӣ. лекин агар на самом деле кор дошта боша, хай мешава кӯи хеле. Так что ёд бигирен чизои хуби зиндагитонам замечат кардана ёд бигирен. ҳоли ютуба навиштастем? Аҳа. Да, вай ҳеҷ гап нест. Биёен хай якум. Аҳа.
чи ма ягон бор хиёнати саволои ту чи ма ягон бор хиёнати шавҳарама қидагӣ нестам, бовараш надорам, чикор кунам, фақат мекунам телефонашона ки ҳеҷ намеёбам. Мақсад аз гуфтан чие? Шумо мехоҳед бикоҳед биёед ҷанг кунед ҷудо шавед ё ки чие? Барои хеле ҳам мешавад. Бисёр вақто занҳо намехоҳанд зиндагӣ кардан ба вай мекунанд. Ба мекунанд телефонои шавҳара ки агар баҳона биёванд, ба ҳам баҳона хай ҷудо шаванд. Агар не мақсадтон ҷудошавӣ нест, нигоҳ кунед ки чандта мисол вай метавона шуда, чандта мисол сабаб дора вақте ки ҳам шавҳаро абсолютно ягон кор намекунанд, лекин занҳо боваршон намекунанд. Яке ҳами вайш мисол хай осебоӣ ваяйда кӯдакӣ, дар кӯдакӣ ё падараш ё ки бародараш ё ки ягон иш наздикаш ҳам хеле ягон кор кардагия, ба ҳама гуфтагия ки вай бевабузай вай хеле, ба вай занг гирифтагия, ба олаш аз об кашидагия. Яъне ҳамин тарс, телефон чӣ меҷиба? Ҳамин тарс масалан дар дили ҳам кӯдак мешина. Вай мисол калон ки мешавад духтар, баъд вақти шавҳарам мекунад, ҳам шавҳараш ҳичкораам агар ки вай набоша, ҳамеша мисол ҳам хеле изтиробай метарсад ки контрол зиндагишай даст мета. Яъне ки ҳам телефона мекува, назорат мекуна, фикр мекуна ки як ягон чиз ма пешгирӣ карда метавонам. Яъне ки яке ма ёфтам ягон чизро да нестай пеша ки тайёрӣ мебина ки як ягон каса ёфт, мисол ма чӣ хеза шад мекунам зиндагима ё ки вай мекуна. Бисёр вақто ҳам хеле ҳолато дар духтароям мешавад ки падарошон ҳам хеле хиёнат карда буданд нисбати модарошон ва модарошон дар пеши фарзандо гира нола мекардан, ин чиза медидан. Хуб, ин баъд диюм ки агар ягон вақт шумо да вай дода боша повод, яъне ки ягон вақт кардагӣ боша, ягон вақт намедонам дар ягон кӯча дидаен ягон каса нигоҳ кардагия ё ки ягон чӣ шиндагиен ки ягон дӯст дошта дар вақташ. Хулоса ягон ҳам хеле история ҳаст ки шумо амура ҳеҷ наметавонед фаромӯш карда ва ҳамеша дар изтиробена мисол мекувен. Хуб, ва сеюм ин ки самооценкаи худи шумо ки шумо фикр мекунед шумо лоиқи ин мард нестед, ин метавонад спокойна ягон каси дигара пайдо куна, ягон касе аз шумо беҳтар метавона пайдо куна ва метавона шуморо тарк куна. Ҳамин ҳисоб шумо ҳам хеле мисол вай мекунед. Барои ҳамин ҷо гап дар сари шавҳартон умуман нестай ва агар шумо хитон боварӣ хитона насозен, вай мардаки чӯ карда наметавона. Хеле наоборот вайам девона мекунед, хитона мисол асабӣ мекунед, муносибатҳоро вайрон мекунед ки ганда энергияи зиёд шумо сарф мекунед фақат барои намин назорату кофтан ҳам хеле чизо дар ҷанҷол. Агар ҳамира шумо равона кунед ба самооценкаи хитон кор кунед, қати мардактон мисол муносибат созен, хушбахтона зиндагӣ кунед, ин фикр мекунам ин хубтара дар саломатитонам, дар тарбияи фарзандотонам. Барои ки фарзандои мо тавре зиндагӣ мекунанд ки мебинанд ки мо чӣ хеле зиндагӣ дорем, на он тавре ки мо насиҳатшон мекунем ки пага бачам хеле насиҳата кам гӯш мекунанд. Бисёртар ҳамин вая мебинанд. Пример поведения перед ваё ва кие чӣ пример доранд дар пеши чашмошон, на моро мисол мебинанд. Барои ҳамин вай ма тавсия метиҳам ки болои хитон кор кунед. На марҳамат, ман рӯзи якшанбе 1 март вай дорум вебинари бепул ишқ ва лаззат дар телеграм меша. Баъди ҳамин эфир ссилкаш дар зери ҳамин вай мемонам. Видео ҳамонҷо добавит шавед. Кида ошиқ шудӣ? Ма гаре не ошиқ шудам, та мега касе да ошиқ шуда ака ҳоиш биге ба туй каде марам файрод куне. инстаграма айми вай прямой эфир ҷавоб додистам. Дар личка нанависе, личка намедурам. Барои ки ду ҷо дар прямой эфир рафтиста успед намекунам. ва алайкум салом. Хуб. Гуфтен саволо ютуб ина надодистен ку савол. яте дига ёфтам. Савол апа шавҳарам мегӯяд дӯстат медорам, чӣ хел фаҳмам ки рост мегӯяд, лекин барои хонагиёш бисёр ҷанг мекунад. қатъи шумо ягон повод метиҳен, ягон чӣ мегӯен очат хеле гуфт, апат хеле кард, ам хеле ягон мисол норӯзигӣ мекунед, ягон вай мекунед. Барои ки нигоҳ кунед кам вай мешад оилое ки бачаҳо аз падару модар пурра психологически, физиологически
سپرات شده باشن که جدا شده باشن زنگ گیرم بگن نخای زنی مای اویله مای متحرمت میکنیم تمام مثال خیلی در اویله مو کردو نشه خیلی خیلی رید که میشه در جامعه ما اصلا نوع مردم با مادرشون خیلی سخت پیوستن گوش میکنن ما نمیم هیچ چیزی گنده ای هم یک از بگیم که قسمتی از فرهنگ ما کلتور ما برای همین خاک بعد بسیار وقت میشه که это уже через شور داجه میرون امو در جوگا خوب رویشون قطعی زناشون میرون مادرشون دا میگن ای уже нездоровый ваядак лекин дар хели ваё ки як боли мени мисол нормальный боша шумо қабул кунед ки мисол модари вай хоҳар апау ё пешаи шумо буд ва дар мо 100% ҳам хе ақида доранд ки зани ёфта меша модарани барои ҳамин ин чизе аст ки поколени ба поколени омадагӣ ин чиза масад ина тағйир додану вай кардан хеле намедонам чанд аср дига мебарад барои ҳамин шумо агар ки ҳамин дили хиштумандтона ёбен вай психологияи муоширата ёд бигирен хуб бигем ки вай кунед қатъи ҳамон бигем хиштумандтон да ин наоборот хай грубо говоря калиди хушбахти шумо мешавад хуб ай хеле ки мега ки мисол дӯст медорам бо айрӯи хонагиҳошон ҷанг мекунӣ маъноро надорад ки вай хонагиҳошо вай шуморо дӯст намедорад не خیلی معنی نداره فقط وای این معنیش اینه که شما هم که دوست بداره وای هم اوچش هم خونگیش هم دوست میداره این هم مثلا شما بخواین نخواین هست خب ولی اگر کنشنه که اگر که اینجا بی‌عدالتی باشه و وای باشه خیلی این دیگه با وجدان و وای هم مرد برمیگرده لیکن در بسیار حالت‌ها بسیار کلمه هم خیلی شوراندوزک میشوند هم خیلی وای میکنن مثلا چون дигар роҳи муоширата ёчон додагӣ нестанд дигар роҳи оиласозиро ёчон додагӣ нестанд намедонанд мақсад ҳами як чизе ки бояд ҳами шуро биқапиву мақсад напартояту вай накунад баъд ҳам модари ҳамура хоҳар апау ҳамёи ҳаму шавҳара мисли як вай мебинанд на ин ки аъзои хонавода мисли як рақиб мебинанда как соперник яъне ки агар шавҳар дар ваёям вай кунад мисол хай مهر نشانتیا و یک کنه بعد مثال همجا بخیلی و هم خیلی مثال وای میبینه اینجا کلنورم بسیار وقت هم خیلی وای میکنن ده پیرگی بد میکنن ویا خب ما فکر میکنم نبرات شما کوشش کنید که قطعی شوهرتون مثال مصیبت احساس که در اونجا نباید شما مادر خیلی واشه گپی گنده گپ زنید ما خودم لیچن خیلی اویلو رو میدونم که حسابی که همون کلین нам хига биганда гуфтаги оило ҷудо шудагия баъд мисол се талоқ дар сари қар масалан бача се талоқ кардагия баъд хай пушаймонию давудави истуси лекин дига уже вай фоида надорад хуб барои ҳамин вай кунед яъне хиштоману қайсингали ин чизо одамои хуби боли мени мисол ба ҳамин гап наздики вай бошанд вор ҳамчун як бигем вай набинед да ҳамчун як рақиби хеле вай набинед диловӣ кунед хубтара зиндагиётон оромтар мешавад лекин то што шавҳари шумо мега дӯст медорам боварш намекунед ин чӣ дахл дорад ин ягон вай нест ки яъне вақти шумо айрӯи хонагиҳошон ҷанг мекунад ака дига шумо фикр мекунед шуморо дӯст намедорад яъне ки ба фикри шумо вай бояд ака пурра ай хонагиҳошон рӯ бигардонад пурра шуморо қати шумо боша шуморо дӯстдорӣ кунад вақт шумо бовар мекунед яъне ки чӣ хела интизориҳои шумо аз ҳамин зиндагитон خب بینه که همون انتظاری شما یاد یکم وای هست همون رو میتونه شوهر شما داده بسیار وقت مثال مردای جامعه ما بسیار وقت تیارن که زناشون جدا شون لیش بی مثال مادراشون راضی باشن این چیزی که هست برای همین یعنی همون انتظاریاتون هم باید که چنین همون چیزی که اون شوهر میتونه داده همون باشه ده короче خب هم قچقچق میکنیم با میشنم یک ساعت بینی بیای شما بیام یه نفر ما وای کنم اگر انچین مونم عصبی شوی قچی گفته نوشته نتونه با نکه مونشان هم خیلی بشنه قصبی شوه خب کی باشد
خب با سوز با شما زن گرفتین نفشه یک است که اپا زن گرفتم وای سمنیوات میکر برای که من زنی روز داشتم در رسه چتی ما بورسی شید کو کروچی وای ما اومدم روسیه پیش نو کورکنی وای در خونه جان کرده با جدا شد خب وای دخترم بیچاره با ارزو اومد شوهر کرده گیه شما اونجا گرفتید که گفتید وای بیسته اونجا خدمتگاری کنه بیسته شما در اینجا قطعی زنی روستون کیف کرده زندگی کنید که وای خیلی دختر با گردن نگرفت عدالت که جوشید میگرفتین میوردید چه گپ در سر ایجا زن داشتن تو نیست گپ در سر معامله شما با وای دختره و نمیتونه مثل خیلی بسیار میشوه که مثل زنها رو میگیرن میمونن در همونجا 5 سال 6 سال نمیرون فکر نمیکنن که زنم نفس داره و زنم مثل شوهر کرده بعضا روز کم زنها یوف میشن که حوزی خیلی با صبری باید باشن نه برای همین در اینجا 100% به شما میوردین شبا در از زن داشتین میوردین جا دولت میکردین یا شب یا که هر خیلی که دگوار میکردین و گپ در سر اینه نیست که شما اینجا زن داشتین گپ در سر اینه که شما باید به همون بسیار هم خیلی زن میگیرین که همون بگیریم مونیمون و بیایم روسیه ما میبینم که ما خم در روسیه 12 سالش زندگی میکنم میبینم که در اینجا چیکار میکنه گردین چه خیلی کساقتی تاک شد در اینجا این اینجا گفتن که تاجیکی نویس خیلی как обычно YouTube هم یا دیگه شیفتن چیان چق کده بیا اینستاگرام جواب دی اینستاگرام جواب سوال تین ای یوتیوب یا سوال میتین دیگه خیلی دمی و نه نویسین یک سوال همون سوال سرازو بنویسین و میخونم زندگی بعد از خیانت مثل پیشینه نمیشوه دختر عزیز اشیبکای کلونی همین زنها همینه که مثلا تو خیانت یا زندگی داشتن ولی منی یا سری مشکلات در رفت مصیبت ها بودین اون خیلی قهمیانه میتونن چشم بپوشن میتونن خیلی ساز میشه ولی یوشه بساز میشه ولی یوشیم بساز میشیم خیلی و وقتی که خیانت میشه خیانت چه خیانت یک مثل یک نخیلی как будто бы فیلتر که همون چیزایی که پیش ما چشم میپوشین همش بالا میبره که осебой равони вай ай кудаки хитон вай муносибатҳое ки қатъи ҳамун ҳар хеле ки буд сохтем то муддат вай ё боло мисол мебураям саматсен ки хитон хеле чизо мисол чизое ки намехостем бубиненаш маҷбур мешен ки бубинен ака дига баро ки ҳамаш боло мебурая вақти ҷангҷолда дига шумо худтон контрол ай даст метиҳен ҳамун чизое ки дар дилтон буд ҷамъ кардаги буден ҳамин қадар вақт ҳамаша мегин хуб و وقتی که مثلا مردک میگه خیلی یک تمام زنک جان ما تر انتخاب کردم ما دیگه نمیرم زنها خیلی همین کوشش میکنن خیلی میخواهن که بو هم رنگی پیش نشوه یعنی که دو همو ازمینه چه خیلی که بود هم خیلی شوه بعد وقتی که خیلی نمیشه عصبی میشن وقتی که خیلی نمیشه بسیار جنگ میکنن یکی را بدونه که دیگه خیلی نمیشوه یعنی که خیانت این همون فوندامنتی باوری را بگیم از بین میبرم خطا نمیکنیم اگر هم از بین هم پورا نبرن که حداقل یک осеби калон мерасонад ҳамун фундаменти боварӣ хуб ва агар шавҳар на самом деле фаҳмид намехоҳ илашай даст додан ва фикр кард ки не як ма бояд амин занака мисол биқапам дар кор нестай хеле кору хай биёк мам зиндагӣ хидмат биқапам яъне ки ваям тайёрай ки кор кунад шумоам тайёрен ки кор кунед ӯ вақт мардак барои боварира бо дубора вастанавид кардан кор мекунад шумо барои самооценкатон яъне ин уже و اگه یک تا مشورت اولیوی شما خودتان از نوعی وای کردن شته صحبت کردن که از هم مناسبت ها شوهر شما چی گرفت باز و میگم خیلی مقایسه خودتان باوی نه که چی بود که در من که نبود دوای تیوفتی نه خیلی این وقت شما خیلی میگن شما اون مومنت پولنی از بگیم آموختن از این چیزا شما وای محکمه شما یک قهر غضب مثالی را میگیم با یک علام که یعنی ماده چی کم بود که تو اونجا رفتی ده خیلی که وقتی که میگین وای هر چیزام که گوه وای البته که اون مردک نمیگه که اون توی خیلی وای پاپرو بیت کنه که خیلی بگه و خودشو گناهگارای زبانش کوتاه چی میگه که نه تای حقام چی کم نبودی همش عیب ما بود همش عیب ما بود لیکن اگر بگین که خیلی بیا کورش دیگه شی جبشی مردک جون
که صحبت کنیم خواهم چی چیز مثال در شاید همین ایموشنالی و رابطه احساسیتون اوکی نبود. بسیار وقتا هم خیلی میشه که یعنی خیلی رابطه های داکومنتال نه مثل نیکو و این چیزا هسته همین رابطه احساسی نیست مثل دو همسایه یان مثل خواهر شبو خواهر یا دیگه اشتر کور برغالت دیگه ایسوسو وای میکنن تمام دیگه همین روزا رنگی همین بگیم که دو همسایه هم زندگی میکنن که ایموشنالی مثل سویاز نیست بینشون. خب به مثلا نسبت زندگی قدر مثل زندگی عموما خوشبختانه نمیگذره به خاطر که شوخی بازی نه خیلی مثل فسرانه وقتی مثلا نسبت باشه تو حس میکنین ایراده رابطه احساسی بعد اینم خمیشنین وای میگه به یگون وای که نه بگو من مثلا تو را تحقیر نمیکنم اگر با یکی وای بگه بوی خیلی نشو که درست پس جانشین بگن اوه اون او بباد رفتی کو وای خیلی کردی خیلی نه همون چیزایی که مثال میگه همونا رو ببینین که شاید در بیشتر یگون چکم باشه شاید در همین مناسبت های عادی در گپ زدن تون در وای نمی چیزا رو برطرف میکنین بلوی سمتین که اختان کار میکنین نکوین تلفونوش قدر بسیار نکوین اون سیفای او زن کارا و با نروین جنگ کنید تیم بولی خوب این هم چیزا رو باید میکنید با همین خیلی ده هم بعد از خیونه زندگی میتونه با خوبتر شود چند برابر برای که گفتم که همه چیزا بولو میزنه دیگه چشم پوشیده نمیشه باید که کار کنین لیکن اگر که کار نکنین بعد چی میشه شما خودتون با یه زنکای گنده استروبی خیلی تریوژنیک میشین استروبتون به حد بالو میشه و پس یعنی شما همین زنگ زنید دقیقه دیر برداره اوج دلتون ده زدن میدرویه دیرتر اومد دلتون ده زدن میدرویه لباساشو میگیرین هم خیلی وقتی شوندم خیلی همه جاشو نگاه میکنین که یکم مو هست یکم بلسک هست یکم وای هست یعنی از هم تای میکروسکوپ میگذرونین این یک دینم استرس خوب و وقتی که قطعا مثال در جوگه هم خوبگی میکنه شما هم مومنتی که باید که پولنستی کلچات کنین لذت برین لذت برین اون مومنت شما فکر میکنین که قطعی هم خیلی کده با کجای وقت دیگه بچه خیلی کده یعنی هم خیلی مثال فکر رو در سرتون میبینم برایم اگه این چیزی هست که من قصه کو بسیار که کار میکنم میدونم این حق تو خب بعدم خیلی شما همیشه تریوژ نمیشین تریوژ رستروی است و بسیار آدم مثلا هم خیلی بدزیق میشون که با بعدی وای اگر که با شوهرم اهمیت نداد بلوی وای کار نکرد هیچی مثال وای که نکرد بعد بسیار وقتا هم خیلی تریوژ دیپرسیو رستروی است مثال میگن خیلی مثال میشون خب از زندگی نومید زیق هم خیلی پرشکسته گفتی و گپا هم خیلی میبینی چشمشون دیگه نمیخندن خیلی یک حالتی رو هفتادگی خیلی جوانن داشه مثل خندیدن نمیتونن داشه مثل اجازت نمیتونن خشونن وقتشون خش کردن ده خب اینم خیلی بد مبدل میشن برای همین زنای عزیز وقتی که خیانت شید همین وای کنید قبول کنید که زندگی مثل پیشنه نمیشه و علاقه شد شما او را نمیتونید بسیار بعد خیلی خطاگیاتون نه که شما وقتی خیانت میشه خیلی میگن که هم بیوه ایره زدگی همون بیوه ایره وای کردگی یا که همون یگون کورش کدای ده یگون خیلی جادوگریش کدای یگون وایش کدای که یگون هم خیلی با مردکا میگن اوه من خیلی نبودم همون برای چیکار کرد و برای من خیلی وای میکنه یعنی همون مسئولیت در گردن هم شوهر تو نمیمونید که خیلی نکشید بیا که جدا بشی یک زندگی را صحیفه ناس هر کنیم مثل وای کنیم نیو بعد و همون زنه که گناهکار مثال میکنید پس یعنی یا که وقتی که با بسیار وقت میشه که مردم واقعا نمیخواهن زندگی خودشون دست دادن وقتی که مثل زنها قبیدن میخواهن که همین رو دوباره درست کنن حرکت میکنن و وای میکنن دیگه زنها وابشه همون حرکتای وای رو نادیده میگیرن یعنی باید چی قدری که حرکت میکنن میخواد که همین مناسبت رو درست کنن وای کنن بسیار هم خیلی همون یک نوبواری و قطعی کراچی وای میکنن ده نادیده میگیرن همون حرکت رو بعد بو میبینی که بو بعد چند پس با هم خیانت با تکرار میشه برای همین لو چی کار کنید و من باور دارم که بعد از خیانت زندگی بو میتونه خوبتر شود خب بچه‌ها در زندگی چه خیلی یک همسفر زندگی انتخاب کردی فهمید در زندگی مرد یقی است نه اینکه برای خوشحالی خود اگر که شما گرفت و یا بار اگه در دخترایی که وابشه شوهر کردگی هستن من فکر میکنم که نیستن من فکر میکنم خیلی سوال با وای نمیبیه به خاطر که بسیار وقت در جامعه ما مثلا پدر و مادر و شوهر انتخاب میکنن
برای دخترها برای مثال جوان مثال زنش هم خیلی انتخاب میکنن. وقتی که وای شده مثال او یک وای ده اوجا شما نمیتونین بگین که ولی بچه مرا برای خوشحالش گرفته است یا که برای وای اوجا خیلی فکر وابشه نیست. اوجا یعنی که سازدانی سیمی ده یک چی که ناو در جامعه یک اویلای ناو مثال برپا شده است، یعنی که به هزار آرزو امید کجا فرزند میشه اوجا مثل آینده و این چیزا. خب وقتی که اگر که از شوهر برآمدگی باشه زنها اوجه او وقت این خیلی سوال ها مثل پیدا میشه بسیار وقتا به خاطر که و اکد هم جامعه ما هم خیلی یک بگیم که استریاتیپ هست یک هم خیلی وای است که مقصد زنهای از شوهر برآمدگی گنده دستوب نیان فکر میکننده هم خیلی که همش دست توب نیاز نشه یا با شوهر کردگی روسونه بعد هم خیلی نسبت چون به حرمتی و هم خیلی چیزا میسو زیاده خیلی بعضی زنها هم پیدا هست میشون که مقصد خیلی بگیم که میکنه رفتارو خاکی به هر وجدان و هر وای خودش میگذره ولی گپ دسری نیست. یکی خیلی شما میتونید وای کنید که مرد حقیقی مثل قطعی شما میمونه وای میکنه اگر که این مرد باشه که زن بگیره زن داشته باشه نگاه کنه که درباره هم زن یکمش چی میگه. خوب یعنی که اگر که او زنش غیبت کنه و بگه که نه وقتی به خود نیستم ما فقط برای خاطر کودکام خیلی خوب وای زنی ما بیزه بای مثل فلان بیسم دونه شما بدونه که یا چند ماه اصلا شما هم گذشت در زن سیمش بعد هم خیلی درباره شما هم خیلی میگه یعنی که نگاه کنه درباره هم خانگیش دم وایش چی گپ میزنه چی خیلی گپ میزنه. خب و دیگه عملش یعنی که چی عمل میکنه مرد وقتی که دوست بداره و سریوز نباشه و عمل میکنه زبانی محبت زبانی اساسی محبت مردا عمله. خب زنها مثل خیلی گپایو لیکن مردا عمله و یا که مثل دوست که بدارن واقعا خانه دست دادن و یا عمل میکنن مثل نه اینکه وای میخواد که پروستا بگیره نکاح کنه و مثل برایش مو شاید یگام چی مهیا کنه یگام وای کنه. خب یعنی که یگام چی عمل میکنه حتما که خب اینه مثال وای بینید بعد حتما که مثال پرسید که نگاهش به اگر فرض کنیم زنگی میخواه یا که مثال وای باشه نگاهش به زندگی چی خیلی مثال وای داره. شما اگر که زنی دیمش میشین پنوین رو شدین از اول چقدر دگبار میکنین یاردمتون میکنن نمیکنن این چیزا رو همش باید مثال وای کنید. خب از اول دگبار کنید در قطیش که بعد مثال وای نشود. بسیار وقت هم زنها عاشق میشون میگیرن در اول هیچی دگبار نمیکنن و بعد میگه ای مرا و چی یاردم نمیکنه ای مرا مثال پول نمیته ای مرا خیلی نمیکنه نه که میپرس که خیلی دگبار بود نه نبود. برای همین خیلی چند تا خیلی چیزاشو میبینید ده که واقعا شما برای یک دلخوشی ورمینین یا که نه اصلا دل یکن یا زندگی نه مثال آغاز میشه. همین چیزا رو مثلا ببینید بعد اینکه در زندگی بسیار وقتا ما خیلی البته که چهره رو مثال نگاه میکنیم به این نمیشه و این یکم впечатление لیکن بعد در همین بگیم که پروسس زندگی چهره و خوشرویی خیلی چیزا این قرار کلام بازی نمیکنه. به خاطر وقتی که یک مشکلی اومد مهمه که او آدم چه خیلی رفتار داره نه بعد اون وقت دیگه چهره وای چیکار میکنی وقتی که اگر رفتار درست نداشته باشه وقتی که وای مثلا نشنه صحبت نکنه وای نباشه. خب این چیزا رو مثلا فقط یک چهره و وایش نگاه نکنید حتما این خیلی بعضی خاراکترهای وایش هم نگاه کنید. بعد از هم یک وایده چیزی بگم که همین اگزامینی وای همین نگاه کنید که وقتی یکون کافه میرید رستوران میرید قطعا پیش خدمت ها چه خیلی معامله میکنه. این هم یک تست برای مردا برای همین مرد فهمیدن برای که وقتی بسیاریشون خیلی وای کننده بگیره جام که چیه جام خیلی مثال وای کنه بدونه که این مردی رفتارش خوب نیست برای که پیش خدمت هم وای یک آدم زنده وای گویم که خیلی کار میکنه وای همراه زندگیش یکم خیلی پستی از دیگران نداره لیکن اگر خیلی با یک کبر وای کنه این نیرم کمتر با شما وای کنه در رد فلاگ میگن که در علم روانشناسی همین وایو байрақои сирх ред флаге ки ин огоҳӣ медиҳад ки қатъи хел марду чи связаться кадан дар кор нест. хел албатта ки иш мебинед ки арахир набоша мақсад ин хеле чизода набоша яъне хеле сабакуб намебинед. чикораи худат ва пишета навиштаем ку ҳамун вайам дро саҳифам бидро мефаҳмӣ ки чӣ кораем. апа телефоншо наметад талха кафа чико кунам ки раш накунад хай дар бораи
تلفن که من بسیار گفتگی من همه میدونم پوزیسیون مرا برای تلفن چه. زنی دیم شدن خوب است یا بیزی. که خیلی گیریم بگیم که در قانونگذاری نه روسیه نه در تاجیکستان خیلی زن دیم گفتنی گپ نیستن. مقصد اکا جایت قانونی گویم اون نمیتونه چیزه ولی گویم وای. یکی اگر چیست گویم اگر شریعتی گویم خیلی که این هست خیلی به بسیار شک شریعتی هم نمیگیرن خیلی پروسه برای کیف خشور میگیرن. خب ایرا گیریم من گفتم کنم چیزایی که از همین سوالی وایده پیش ندم مثلا جواب دادم وابسته به اونه که همون مردک به چی نیت گرفته است و اون از اون مناسبت ها یکم چی شما میتونه مثال وای شده. به خاطر که بسیاری وقتا همین پروست پناهی نیکوهای پناهی تو یک مدت تو یک مدتی دیلی دیگر دا مثلا زدن و میدوی میسیت هم ویچنه نمیره و مناسبت ها دا پستی بلندی میشه تو قد داره نداره خیلی چیزا ده. برای همین خیلی چیزاش هم ببینید ده که بعد خیلی دست به دست نشد اقتی نکو میکنید سو خیلی وای نشوه. تا یک جایی نوشتیم با همین ما اگر جواب تیم زندگی تی اگون خیلی دیگر رنگ میگیره چه خیلی میشوه که بگو سخت همی اگر در زندگی تاثیر برسانم همین را حتما جواب میتونم که اگه جواب اب سوال ما جواب ندادیم که سوال خیلی کینگ جو رفت که باید سر بنویس. خب که باشد نکم اپا همه سوالی که داریم و یه روز نیست همین اگر شما بگین که پیش یکم عروس میره و پروست تک بگین همه مردم نه چی با بیزت اینا پیش عروس نه اوخی وای ممکن که نسام دل یکم کار داشته باشه وای ممکن یکم جو برده برای بیزنسمن باشه یکم میشه بکوی خیلی چی با حتما مثال در نوبتی یا آدم ما نمیشناسیم نمیدونه وای مردکه ما در براش فکری گنده کنیم. ما فکر در رمضان تیم بولیه یا کسا وای کنیم چی میگن غیبت میشوه چی میشوه آفرینی بیوای آفرین بیوای به شوهر بچه زن نمیگه شو دارین قدر کنین زن دارین قدر کنین دویم جال نوی دو ایواده دور میشه با می دیده با دوای زندگی بله آدم‌ها با قدر چیزایی که دارن نمیرسن با وقت دست دادن با میرسن. مردم هم خیلی زنها هم خیلی یعنی که تو وقتی که هست فکر میکنن بسیار مردم هم خیلی فکر میکنن که سوی نمی زن قطعشون هست همی هست تموم مکن ده تیمبول اگر کودک باشه هیچ جا نمیره که جا میره و یه میگن هم خیلی بگیم به حرمتی و وای میکنن کامفورت وای خدمتی پدر مادر شکایت سوای کسی سو قدرش نمیدونن و یه روز زن پروست خیس رفت بعد میگن که جوشی کامفورت دست رفت کو خب زنها هم خیلی زنها هم خیلی مثلا هم شوهرشون هم حرکت میکنن بسیاریش در مجرد مهنتی کار میکنن در یک هوای خنک به حد قینه در جمع پول کار کردن مثلا سونسته خب پولشون روی میکنن و هم میگیرن کرته میخرن به خونه خشت بور و توی معرکه و همی سه چهار میزنن بیچاره مردکو کار میکنن یک سال درست بعد میرون با امیدی که در خونه اگم سمست یعنی که بر وقت زنک هم رزه دایسوسو با هم یه همونو میستن که باید بانک قرض میگیرن بلیت میگیرن نبرد نمیاد. خب چی میگن گاورا بندون و اون لبا چی باشه لگن کردگی مثال میرون. خب برای همین به قدر دیگر برسین در زندگی همدیل افتن آسان نیست برای که آدمی باشه که بفهمد زندگی تک خودش همین زندگی آسان نیست ما برای که دبیش نیستیم حتما وایای خودش داره مشکلی خودش داره ولی اگر در برد یک کسی باشه که بفهمد دوست داره دستگیریت کنه همین زندگی آسان تر میشه برای به قدر خیلی آدمو برسیم. شوهر رو هیچی نمیگه شموره ما وز کور من اگم رقص کدیستم چکو کدیستم اینجا ده اگم کور تو کدیستم مرا کور ما برای ای که برون گپ زنم صحبت کنم من خواندم وظیفه
حالی هم از طریق اینترنت کارش پیش میبره. یا چیزایی میگن که به خدا اما وای باشه خوبه، عقل باشه خوبه. یا معلم جان شوهرم قطعی همکارش رابطه داره و میگوید من او را به زنی میگیرم، من چه معامله کنم؟ اکو وقتی خیلی باشه همکار باشه یا که یه جای نزدیک در مثال کار کنن وای باشن اینترس بسیار دارن. وقتی که اگر خیلی آدم مردا همین بهترین خیلی وایشون واسپامینانیو و خیلی اموسیونشون از جوراشون مثل قطعی هم وقتی مردای دیگر مثل میشینن چق میکنن، اگه کافه میرن، رستوران، اگه فوتبال و بازی و هر کجا میرن همینجا مثل میگیرن ده. یعنی وایشون چیزای خوب، احساساتای خوبه. خب زنها از پروست در دیل کردن با یگون کس هم خیلی مثل صحبت کردن. برای همین برای چی بسیار وقتا مردا با زناشون بسیار وقت نمیگذارن؟ به خاطری که اوبش اینترس ندارن، یگون چیز اینترس نی بینشون نیست که صحبت کنن. یعنی که صحبتاشون فقط دوری همین کودک میگرده. کودکو دوری هم پرابلمای زندگی، دوری که اوچت خیگو فوتت خیگو اوچتی خیلی فلان کنیم خیلی مثلا همین بگیم که چیزای روزمره مثل میگرده. و برای همین وقتی که اگر در همین بگیم که اوله شما یه نفر پیدا شد که با شوهر شما در یه کار میکنه، اکم در شما یک صبر جمیل خواهونم برای که شما دوستان نمیشه، چون که ویو اینترس بینشون زیاده، تمای اوبش بسیار دارن، یعنی که در اونجا ایموشنال نسبیت سخت‌تر میشود. خب برای همین کن وای میکنید صبر میکنید، اگر خیلی بگیرد خیلی روز مدت دوام کند قبول میکنید که خیلی شما دو کس نیستید، سه کسید، لیکن خیلی با همونجا بسیار وقتا گلت که نیسته، همه چی با وجودی اونه که اوبش اینترس هم باشد و مثلا نسبیت هم باشد تجربه نشون میدهد که خیلی بگیم مولوی دیوم کم میشه در جامعه ما یک فایز کم شه که دور دراز دوام میکنند. بسیارش در اون مرحله گویم ماه اصل که تمام شد نصیبت هم تمام میشه 3 ماه 4 ماه. خیلی من هر روز قریب مینویسن که سوفالو مردک مرا فریب کرد گرفته 4 ماه شد مثلا دیگه نمیپیه دیگه زنگم نمیزنه میگه که من ترا مثال نکونه کردم چی کاری میکنی بکن ما آزادم تا آزادی. خیلی بسیاره برای من صبر میکنی خواهر جون و گفتم که صبر توقعت نصیبتون رو با شهرتون وای نکنید. یعنی ایتکتاک وای در جای کارش با هم زنکای اگر خونه بیا شما هم بشینی هر وقت بگین همو بباد یعنی که در هم خونه شما همو زنک ورده گویا که فکران در فکر هم مردک شما جو میکنید. این خیلی حالت ده البته که پر دنیای اون مرد شما مزن میشه. رم در خونه خیلی گفتم که اصلا تو نمیشه، لیکن خیلی نمیکشه هیچ کس اولی من نفهمیدم که اگه اون کس اگر شور زندیم گرفته باشه مرده باشه ای غم و درد خیلی نیست. خاک ای کسلی بسیار سرطان خیلی چیزا ها میمرن و پسیکولوژیسکی ای پسیکوسوماتیچسکی خاک و هم پرچینش هم خیلی، لیکن خیلی که همین اگه اون زن فهمیده باشه که او شوهرش زندیم گرفته سر از در جوش گلش کفید مرد خیلی من ندیدم. خیلی دام کیلوی ترکی باشه اگر من خیلی با کیلوی ترکی هم تماشا نکرد دکینو ایندیسکی اگر هم خیلی نباشه حتی ما یا که یک بگیم اسپیتانیه ده خیلی نمیشه افسلیو نشسته در همه چیز در دنیا که در همه حالت زندگیمون همه چی همیشه اوکی باشه، همه چی همیشه خوب باشه نمیشه. به هر چی خداوند ما رو اسپیتات میکنه. خیلی بعضی زنها رو به همین دو زنگی سه زنگی اسپیتات میکنن، یعنی که شوهرشون میگیرن زن اکم بخوان نخوان بعد وای میکنن یاد میگیرن که همین دیلیت سکدن شوهر خچونه ده همین یاد میگیرن که به همین صبر که یعنی شوهری برای شوهرشون اینو یگانه نیستن، لیکن در مناسبت ها باید شما هم خیلی رفتار کنید که وقتی هم شوهر ای درکی در اومد شما برای وی یگانه. خطای همین زنها همینه که وقتی که وی میکنه مثلا شوهر زن میگیره و یا شوجه هر خیلی خیلی دگاه رو کننده باشه و یا روزی که اونجای خیلی همون جای و یا روزی که این خونه دم هست که میای در میدرویه فقط ویای قطعه خیلی مثالیو که من دوست نداری بسیاری که ویا یعنی که همیشه هم خیلی مقایسه همیشه هم خیلی جنگه، یعنی وای مرد فیزیکی نیست قطعی زنه لیکن همین فکران در هم سری هم جو کردن میگیرن. و شما میدونید که مثال هستم خیلی علم NLP
که در وقت بعضی مثال هم خیلی ویای هست کلمه هست که شما میگین در همون در همون واسری همون مثال وی همون مردان پیچاد میشه و همون بسیارتر بگیم که همونجا خیلی وابستگی پیدا میشه سویاز سخت ترک میشه خب بسیار نمیزنه چون هم خیلی میکنن انا می در مدروی در حالتی تو ما خیلی حق زنه بسیار کار میکنم که در وقت حتی جوگ خوروی بگیم در مو عینی جوش خروش شوهرش همون момент جوی که هسته بگو که ها مرا دوست می‌داری او را یا کم خیلی هم قطعه کده است بودی یا کم خیلی هم میکنی قطعه انا که تصور کنین در همون момент وای شما هم پیشته زدین در مو نیرون اسفی از دست شوهرتون نو فهمیده ده وقتون ایران میشه میگین چی بابا بسیارتر دوست می‌داره قمیره و ختم میکنین آخه برای وقتی همی در درومد وای شوهر شما تمام شما برای وای یگونه برومد که رفت خیلی تمام یا شو نیست و شما برای خودتون استفاده کنین بشینید و وایتون رو بکنین برای خودتون کار کنین خورین کنسی دا کنسو یک نمیدونم یکم تمرینای پسیکولوژیکی کنین یک نمیدونم خودتون خوش رو کنین رقص یاد بگیرین یکم پری کاره خیلی نیسته که مثلا کارچ وقتی که شما اگر همین وای سرچشمه خوشحالی و خوشبختی و نسترین شما اگر شوهرتون باشه گرانده زندگیتون قین میشه برای که وای هست شما خوشبختین خوشحالین وای نیست تمام امین الاکبر دیگه حیات شما دود کردگی ده کروچ و پیش نسترینو نیست زیقین وین خب برای همین وای شما سرچشمه دیگه وایتون هم بیوین نمیدونم یکم خوبی دوختن خوندن نمیدونم یکم چیزی هست یکم چیزی یاد گرفتن فکانسی دا کانسوف یکم کتاب خوندن رقص یاد بگیرین یا رقصای وستوچنی مثل اومد شوی دیگه حیرانش کنین وای مناسبت بسازین خودتون قطعین وای اوجا وای قطعی وای خیلی هستن نیسته شما را نباید که من میدونم کرشک میشه و خیلی چیز میشه لیکن وای نباید شما را از زندگی خودتون زیادتر تشویش بیاره که در اونجا چه خیلی های با مردم میگن نه من فقط تو را دوست داری میکنم من اونجا هیچ دوست داری نمیکنم ده خب با کدوتا که نمیکنن خیلی بچی بگه که نه من اونجا هم خیلی میکنم تکشتا خب نمتری کو خیلی بیا بینیم رقص میگین گناه برای شوهر خودش کنه چی جای گناه اکا بوده که همین خود طولی اگر همین بکویم همین هر روز 70 تا زنک دمی نویسی برای ما نگفتیم که وای رقص کنه برای در بلوگ در اینستاگرام نشون بده رقص یاد بگیره لباسای وای پوشه دلکش پوشه پیش شوهر خودش در رقص کنه چیکو کده سلام علیکم ابا جان من دو خونه دارم 4 کودک دارم زنم به حد زنی معقوله یا نه که میخوام که زن دیم گیرم میگه همه چی تا میبخشم نه که زن گرفتن نمیبخشم خیلی کن همه خیلی کم میوف میشن دختروی که تیار باشن به این چیز برای چی شما مثلا سببش هم چیه مثلا چی میخواید شما به این وای که میخواید که مثلا سنت انجام بدید خیلی با فکرم جوانی ده خودتون مثل خیلی اگر که خواهیم که زنتون وابشه رشک نکنه برای نگون زنه که 60 ساله بگیرین وابشه رشک نمیکنه زنتون باور کنین برای نگون زنه که خیلی شما با هم با برای سنت هم میگین که میرین با هم دختره که خش رو میگیرین زنه که خش رو میگیرین اگه تا بیزه شما وای نمیکنین خب برای همین اگر که فورتون نمی یک سیر بگم تو نه کسی میفوره زن دیم بگیره و زن بگه میگن که مور خوان سو وای هسته مود اجازه تایم سو مردم میگن که مال چور زن اجازه تای خوب ها 100% لیکن خبرین وای بگیرین بخواین که در زندگی زن یکم تون قطی جنجال نشه زنوی دویم تون حتما کلان سال بگیرین یا 60 ساله 65 ساله بگیرین زنوی یکم تون هیچ نمیگن این سیر برای خیلی کنین دو در این یوتیوب آخه نگاه میکنه شما فقط Sabrina مرده که 24 ساعت قد تلفونش زنش کدام میره داره نه соглашусь ولی هم خیلی وای سکرولینگ میگن ده سکرولینگ لنتا میشنیم مثلا سکرولید کردن میگیرن همین مثلا یوتیوب میدونم خیلی سکرولید میکنی
ای رولینگ میبره ای رولینگ میبره ای رولینگ میبره همون یک وای میشد سرچشمه آسانی گرفتن دوپامین دوپامین مثل سیروتونین دوپامین ای وای چیزایی که ما رو راحت میکنه و یک مثل دلمون رو به زندگی گرم میکنه و نسترنمون رو سوز میکنه وای میکنه این مثل گرمونایی که жизневажные مثال اینا وقتی که در کارشون اگر که تشویش زیاد باشه соответственно گرمونی کورتیزولشون بسیاره گرمونی مثل استرس بعد وقتی که و یا مثل خونه می بیان در خونه اگر که آرومی نباشه وای نباشه کودک جودک داد وای زنک مثلا هم خیلی بعد و یا میشنن هم خیلی اسکرولینگ میکنن بسیاری آدم حال این هم یک زویسیمس شدگیه یعنی که پیوسته اگه آخر رولیکوی میبره که هم دیسکورس تماشا میکنن مقولش بود دیگه یعنی همین روز در اسکرولید کردن میگیرن همون و همون چیزای در او رولیکوی همین اینترس نیره که تماشا میکنن و همون سراز اینا در مثال دوپامین میته کارتینکوی خشرو یگم مثال دخترای خشرو یگم طبیعت خشرو هم خیلی مثال چیزایی یگم چیزای خندواره یا که نه برات یگم چیزایی و این همین نگاتیو نیده یگم حادثه یگم جا مثال شیدگی باشه یعنی همون اموسیا میتهشون که زیق میشن خرسان میشون میخندن مثال وای میشون این هم خیلی بگیم زویسیمس پیدا میشه از سوسیال سیتو از شبکه‌های اجتماعی خوب از این زویسیم برآمدن هم آسان نیست یعنی هر چیزی که وابستگی داره یعنی خواهی وابستگی از وای باشد از لنت باشد سکرولینگ خواهی وابستگی از سیگار باشد از موادهای مخدر باشد از عرق باشد از هر چیزی هم که باشد از پورن باشد خب از این وابستگی برآمدن آسان نیست به خاطر که این وابستگی همون خیمیای ما سری ما را عوض میکنه وقتی که هم سکرولید کردی استایکو در همونجا مثلا گفتم که مثال همون وای گرمون دوپامین در همون نیرومدیاتورهای مثال مغز سرمون زیادتر خارج میشه خب و او هم بگیم یک سر آسونک یعنی برای که پیش بگیم پردکیوی ما برای خاطری که دوپامینشون خارج شوه یا میرفتن شکار میکردن مثلا سری ارقه میکردن میگرفتن میوردن نمیدونم همون وایشونه چیزی شکار کردگیشونه سایتشونه پیش زنش آدم میپرتفتن زنش خرسان میشید میگفت اوه مثال مای بگاتیر مثال وای او چیز مثال دوپامین میگرفتن گفتن اوه ما خیلی وای هازی چیز دیگه هازی برای دوپامین گرفتن وای نیست همین اودیترین چیز تلفن هم میگیری میدروی یا که اگر با کسی که با سمتسینکش مشکل داشته باشه برای که کم طرفش خوب حس کنه هیچ چیز یاد در کارش نیست هم میدروی اینستاگرام که گو رولیکوی زرو شریف میبره که در برای همین یگم هم خوبگه یگم شزنزه با همین استاتشه چیزو نمیکشی فلانی تو بیسمادونی دندونات برای سوز کنم مشتری کرد یعنی یا پاس میزنی اون مریو که دیگر هم بلوگرها رو خیلی بلوگر نیستم و میرم خیلی کسایی که همین دست و شبکه اجتماعی و یان فولا میرم یگم چیزی بیزه وار مینیسه قرات میکنه تمام میگه ما چه زورم من اینی راه قرات کردم میماره هیچ گفتن نتونست خب تمام اینم خیلی قطعی یعنی یک چیزای آسان قطعی یعنی هم این دسترسی اینترنت این چیزا هم زندگی ما رو آسان کردگیه لیکن با همین خیلی مینوساش هم داره خب برای نه همیشه مردا وقتی که میشنن پیوسته در تلفن عروس دارن так что как-то так سوالم به جواب اینا کوخی هم سوالات نویسین سوالاتونه اینا دیدستم اینا خدا صبرت بوده زینب چند سال از زندگی داری کی را بینم اینا خیلی نوشتن کو سوالاتون امین سلام من گفت شدم که پیش دخترها داشته زن ما در دما مجبوری داده هم برای چند کسی برای کار خیلی این و یا هم باید دوست داشته بعضی مردکای هوا خیلی کی وای کنن و خیلی زنم خونه میرم میگه باش هر سال زن شیطانی تولد میکنه نه این ایجا شناس شوک دگذاشتیم بیا شناس شیم بیا اینا فلان سوز خوبی سومان اینا سوز خوبی میلانا او اینا کوخه هم سوالاشو ها خی پیتا چوبتونا اینا زینب اینستاگرام میلانا سومان اینا شتن علی مردون ای توجکه ما همه افیر آنجا ایش کشکشون کده نمیدونم که آخ اینا ما کفتستم بونگن که اپای زرون کفتستم نیست اینا کو هم سوا سلام اپا جان اینا یک توفتم سلام اپا جان شوهری من زن گرفته من 4 ماه شد ایچ به خود نمیام خیلی همدردی ما رو قبول کنید واقعا
قینه برای زن. خب با خود نمیاد به خاطر که حالا شما همین حادثه را قبول کردگی نیستید. یعنی حادثه علاقه شد، چیزی شد که این خواهی حال آینده بود دوام میکنه نمیکنه این یک ما نمیدونم، لیکن چیزی را که شما گنده میترسید نمیخواستید شد، یعنی که شوهر شما زن گرفت، همین را شما قبول کردن نتونستید، برای همین به حد میخواهید که رنگ پیش نشود. نمی یک کودکایی را که مثلا میگه قنته میگی نه، میگه نه تید از زمین میشنه پوچوش میشه که بعد وای میشه ده. بسیار وقت ما در همین زندگی خودمون آدمای کلونه ای 20 گذشتگی سن سال ما совершеннолетний نیم، لیکن رفتارمون هم مثل هم کودکای میخوایم که کم رنگ پیش نشود. در همین حالت شما این چیز آسان نیست، من میفهمم 100% خواهر جون، لیکن چیزی هست که علاقه شد، این حقیقت نوی شما علاقه دو کس نیست، سه کسید. هرچی شما پیشتر زودتر همین را قبول کنید و یکم договоренности نو کنید قد شوهرتون نمیدون در موردی اوچرات چند بار میره و میوید خیلی مثل هم خیلی چیزا این خوبتره، چه معونه که این قدر خطانه مثل عذاب میتید میخواید که مثل پیش نشوه یا که میخواید که بسیار مثل وای میکنید وای بسیاری مثل خیلی وای میکنند نه سرشته این قدر همین کوشش میکنن که همون سرتیه و همون سر میتیه همون جدا میشه بسیار در نهایت کار، نه که تو همون زمانی که اون مردک و زنک جدا میشه و یا پالی مونده میشه اون مردک و زنک جدا میشه با همه بیا پیش زنش که اگه بیا خاک سر کنه زنک جو زندگی نوید دیگه شما قوت ندارین دیگه کسلشتین دیگه اوجه نمیدونم دیگه در درونتون قدر واشته که خیلی دوولی نه خیلی خوش قبوق مثال پسته یعنی که تو مرا کدی تو مرا کدی تو به قدر من نرسیدی میخکدم البته که شما هم حق دارین، شما خدمت پدر مادرشون میکنین فرزند تولد کردین بعضا روزی امید زندگی کردین فکانسی دا کنسول شوهر کردین 100% این چیزای شما اوکی من میفهمم، لیکن کاری که شد علاقه یا سری چیزا را شما تغییر دادن نمیتونید. علاقه شوهر شما گرفت وای رشنش پرنیمت کرد وای بگیم که یک اوله دیگه برپا شد خواهی نخواهی، فقط اینکه اکای سر دگواری اونست سر دگواری سم میکنیم بلوختون کار میکنیم. مرحمت روز یک شنبه در و تلگرام ما وبینار به پول میگذارونم، بیاین مرحمت همونجا در بود خواهی سوال رو میکنه با معلومات های باید میگیرید که قطعی و شاورتان مسئولیت دخشو اینه سومان جگر تا بخرم اینه دیده نه یوتیوب و نگین که اپای زرو اکتی چی با مورا جواب نمیتی فقط اینستاگرام سومان سوزی عشقم سومان های بگاه که حالی گرانتی تو میتو که سومان هگون بچه هد شما را مزاق داره نمیجه ده خلق شما تک ده عشق عشقتان دوام دادم بگیریم او یا ساعت 13 منوت چیده بیا ده همین دیگه هم جواب تیم با تمام آها این ایجاد دبوره یک کس پرسید که زن دیمشه خود اول در جای همون زنمون بعد زنگی دیگر یک کس دیگر بدرو خب ترش اگه بودم بیزم بکو خیلی کن میشه در دنیا هر چیزا میشه. این ایجا یک کس پرو مدام میگه که اینم بیزن اگه کسی بشو باشه بنویسه با زن آدم جا نباشه که با قورت کنه. و علیکم السلام و علیکم السلام احتیاج چند که با زناتون همونجا نباشه. خوبش ما یک ماه پسی بودت باشین یک ماه هم قدست است که خوبش چندین برابر شد. بله و یک گفتی شما من روزی هستم اکن من همین نام که میبرم منم که سوال مردم در جواب میتیم برای منم همین یک کار مای وظیفه مای فکر میکنم هم خیلی درد یک کس کمتر میکنم یک کس به سوالش که بسیار عذابش میته و بسیار شرایط نداره بیا یا کنسولتاسیون من یا کورسوی من برای که من میبینم در ویا می نویسم که هم خیلی فیرو در یکم نه کورس نه یکم کلوب نه یکم کنسولتاسیون مرا نو خریده از همین خیلی سوال جوابای من خیلی مثل معلوماتو گرفته زندگیشون خوب کردگیم برای همین منم هم خیلی یک وای خچه دارم هر یک آدم یا میسی خچه داره در حیات منم اکن همین وای مای بو بسته از اونه که نو بسته از اونه که موی شریف رمضان است یا که موی شریف رمضان است که منم پریموی فیلمه برام اومدم و انشالله که تو وقتی هستم مای برام برای همین
اینا نیست اگه دختری به شما سیروز زنگیرم باشه که دست بردارین دخترکو اگه که شکم باشه اینجا که زنگیر ایروز چی وایشیده دای اینا میگن مرا موی شریف رمضان دین هم مردم در موی شریف رمضان ختون زنه که شو کوفتستین کو سلام چه فهمی که زن مو رو دوست میداره زن وقتی که دوست خاک البته که این یعنی حرمت احترامه خوب این چیزی هست که وقتی که مثلا دوست میداری اون مرده کوشش میکنی که همیشه مثلا احترامش بدونی در پشت مثلا اون گپی وای نمیگویی اون جود غیبت نمیکنی زنکو مثلا بعضشان خیر رفتار دارنده شوهرشون میرن قطی خواره پا و چه گونه خیلی چیزاشون مثلا افسوس میکنن و وای میکنن خب احترام میکنن بچه کاری که شما در حقش میکنین هر تو چیزی میدان باشه وای میبینه که مرد که حرکت کردسته مقصد برای همین اویلا هم چیزا رو میبینه و مینداره وای میکنه دا کروچی قدرتو نمیدونه خب و ویم زبانی چون زبانی محبت زنها بیشتر سخنای خیلی که با ویم هست ما هم خیلی وای میکنیم ده زنها هم خیلی هن مثلا با هم سخن ابراز میکنن میگن مثال وای میکنن پلیبوم میفهمی وقتی که زنی که اگر هم دوست نداره میفهمی پلیبومو که وای مثلا دوست نمیداره مردو یکم میتونن وای کرده احساساتشون کنترل کرده چون که هم خیلی بگیم شما رو تربیت میکنن از کودکی شما کم میتونید احساساتتون وای کرده و خیلی رول بازیده لیکن زنها نمیتونن زیاد رول بازیده так هم خیلی و علیکم سلام بیاید یک کم ترک دیگه وای کنیم تست از گپ زنین و خود دارم راست میگه اینه بیو خاک در دوشنبه ساعت چند شیر افشت شما ده با وای با سهر باید خیزه نه دست خور باید خیزه با خیلی بیاید جنبست کنیم هم مردم بیاید خیلی جنبست کنیم میگی نه خب ای که من فهمیدم که سین سال یکم جای عیب ننگ داشته جای کس نشه پیرکیه این من زورا شریپова اولین زن سکسولوگ روانشناس وراч کوچ وای چند وقت شد در جامعه ما سین سال جای عیبه من نفهمیدم خیلی هم هست یا که شما همی خیلی جوان یک عمر میمونید یعنی شما پیر نمیشوید شما کلانسال نمیشوید برای همین کم کم امو در وایتون کسخونه امو وایتون کو سرتون ده یک وای هم هست یک چی دودگی الله نامش مغسره اگر امو رو کم کم استفاده کنین خوبه فایدهتون داره زندگیتون آسان‌تر میشه استفادهش کنین کم کم خب کی باشد کارچ خب کی باشد یعنی وقتی چیزی گذشته با یکی دیاتون میبیه یکم سبب میشوه یکم پریچینه به همو مونند که همو زخم با رنگی که як будто تأخیر باید شفای افتگی نیست در جای همو گیم که اگر چیست خیلی گیم در میتفریش که حتی وایم گرفتگی نیست خیلی چی میگن شرم هم شدگی نیست در کروچی و همون با همی یکم حادثه میشوه یکم حادثه مونند در یکم کسی یکم هم خیلیو که یکم حادثه را میشنوین با همون دردای ختم بالا میزنه و خاطری که همون مومنت و همون شفا دادگی نیستین خب برای همین یعنی همون اگر یکم چیزایی که میشوه کو گنده خیلی فکر میکنه که همین حالی همین عقل بگونه میشیم به حد سخته نمیتونیم برداشت کو لوچه همین با روانشناس کار کنین فراموش نمیشه و هم دردش آسان میشه بعد از چند وقت هم اگر هم به یادتون اومد خیلی میگن هو خیلی بود در حیاتی من خیلی نمیدونم اینا دارم یا کی خیلی هر چیزی خب یعنی عذابتون نمیتیابه ممکنه که مرد پستانه برای یک میلش داشتن بد کنند ها خیلی میشد اینم تربیت خانوادگی بعضی هم خیلی هستن که و یا پدرایی که پستانه میشن او چه فلانه خواهر فلانه هم خیلی مثلا پستانه گفتن میگیرن هم بچه‌کوی دم خونه کلان شده استودگی میبینن
Yoki ammo ochashona pastан очад фалон мисол кӯдакошона қурат мекунанд хеле даҳани безеб доранда баъд ҳамора мебинанд кӯдако ва ҳамора бо пага такрор мекунанд хуб ва инам як черта характер меша ам кӯдаке ки одат кишта оста ҳам як чиз одата ки бисёр карда черта характерит меша баъд хелеам ба ҳар як чиз баам фалон ва қурат кардан мегиранд хуб ки бошад мара дар личкон менависанд ки апаҷон бубуро савол ба ку саволотон охӣ ай ҳама ҳами ито озод шид накай раҳмат ина як акта аниқту марда ки дуруға нагӯ ака инҷа як кас нашта ки неста ягон ба шаваро зантию апа хуар баре зиндагикне воваёш никаш беха шумо аниқ марден шумо зан нестен хеле зан беҳад камёф мешад дар ҷомеаи мо тим боли так что не врите красавица раҳмат хуб вай дугонтон вай аниқ марда кай зано иҷа ташвиш шидиан дига зано хуб ки бошад гуфти гампирон маълимаҷон шафшаф накуфта шафтолӯй гапа биген охи агар ман як хелзора шафтолӯй гапа бигум ба шумо сердечный приступ мешен ба шаво худтон намебарад ба мада чиз дар кора барои ҳамин азизони дил хеле вақт ман ҳами шафшаф чӣ кароч шафтолӯ нагуфта шафшаф мегум ки шумо худтон барад дилакотон ором шавад ҳами як ҷое боша ки як умед дар зиндагитон итак ҳами умедотона дар он берун ҳама мегиранд мегӯянд зиндагӣ қина мардако ҳамаша хелан фалони хеле зани соз намондагӣ барои ҳам ақаллан ҳами саҳифаи ман прямои эфирои ман як ҷое боша ки ина мисол дар ютуб ина 98 яс чанд кас буд 98 кас монд ина иҷо уже вай шидестиян чӣ мегӯянд ядгарша тую ҳамтари карочиши вай сердечки раҳмат барои сердечкиотон охи ку саволтон записа иншоалло акн сохранит мекунем вай короче бо ки раишо ҷудо кардани бошен ой бо як обиженкаи зиндагӣ бо мега узбаки не ман ака ба узбако ягон хевай надорум мара хеле вай хай татарам гуфтагӣ буданд ман дар татаристон зиндагӣ мекунам ку татарам гуфтагӣ буданд вақтое хай як румол намекардам орусӣ мегуфтанд якам бор узбак ман гуфтанд эронӣ мегуфтанд неки хай бо ина барои чи ҳами мардако дуюм зан гирифтан мехоҳад и ҳоли як типа вай шидагеда ина хеле мо дам гӯем мешавад барои ки дар ҳами гирду атрофшон яке савобош ҳамияй ки дар ҳами гирду атрофшон мебина и ҷураш гирифта баъд хеле бо байни якдигариш меянд ку ти чӣ ками мисол ман чӣ кам хеле просто ҳами ба ҳами хотир мегиранд дига мешинӣ ки на самом деле ҳамон чизе ки мехоҳанд дар ҳамон заношон пайдо намекунанд нест ҳоли хеле гӯям ки маълумотҳо хеле дар зиёдай дигар як сари чизҳоро воқеан занҳо бояд ёд бигиранд як сари донишҳое ҳастае ки ҳамира бояд занҳо ёд бигиранд хоб ами ҳисоб ба хай байнам хемеран мегирам хай биё ҷанбаст кунем мардум шумо вай намехезен ҳоли бо хай биё ҷанбаст кунем мардум
апа дар ютуб дар саволи Зайнаб ответ битен. оиҷа фақат дар ютуб шумо дигартона апа ол бене савол ҷавобтон бахам Зайнаб ан саволшо мекунем ба тамом ҷамъ бас мекунем ки уже ма 1 соат шида ҳаминҷа штагим. Салом апа зуро писарам 19 дорада ӯ донишҷӯ аст 2 соли дигари донишгоҳ дар пеш туй кунем мега дар хориҷа мехона шумо чӣ масалат метед яъне ки вай туй мекунем келин қати шумо меиста ё келин қатиш мерава агар ки келин хай қатиш барава ки хуба ҳеч вай надора бикунед не ки агар келин қати шумо беста бо бачатон бо бояд барав 2 сол бихона ин қадар идея хуб нест барои хотири духтар зиқ меша духтарое ки бигем хай ҳозира акн намегем ки гандана хай акн ҳамун афсероно бисёр вақти замона тағйир мекуна и ранги пешина наметавона шуда бигем инам интернету ин чизо ҳамаш болои бигем психикаи ин чизои ҷавоно таъсир хича мерасона хоҳӣ нахоҳӣ ҳамин ҳисоб кам духтаре оф меша ки мисол сабр куна барои ҳамин агар ки сабр накард баъд хай вай меша проблема меша дар кораи шумо ина зиқ меша духтари вай бечора гиря мекунад хонамон бар ихеканухекам мисол проблема ба қатишуш ҷанг меша дар зиқира вай ав тараф асаби мешад барои ҳамин агар гирад барад хубай лекин гирад қати шумо монад ихтиш хонданӣ равад лучши бохтон бинеда лекин мушкил зиёд мешад ку биям саволи Зайнаб ку бинавӣ Зайнаб ана ёфтам салом апаҷон зиндагие ки дигарфаҳмӣ нест чӣ кор бояд кард то чанде дардта мефаҳмониш бо худша праф мекунам мар дар зиндагӣ сад гиря кунӣ бифаҳмониш не ки бо ба гапи худаш как будто умуман важне нестиша хуб нигоҳ кунед ки ҳамин вақте ки мисол шумо ина мо я оила барпо мекунем я оила вақте ки я оилаи нав барпо шуд дар мо оила хоҳӣ нахоҳӣ ҳамин рӯзи аввал я сари ина хеле правилои худша ҳамин бихоҳӣ нахоҳӣ ҳаст ӯ духтар аз я оилаи дигар омадаги бачаи оилаи дигара вай албатта ки психологически проблемаи худша дора инам ҳамихи ҳар кас ба ҳамун ваёи худаш я сари чизо ҳастае ки як сари характерои зан як сари характерои мард сабаб мешавад ки ҳамун оила як ваё як қонуну қоидаое ҳастае ки ҳамун бихоҳӣ нахоҳӣ одат мешава ва ҳамихе мерава мисол яке ҳамин чизош инами фақат чиста формальни заншу будан инами хай ҳаст кӯдак чудак мисол зан шу хиср хиштоман хизмат хе чизо ҳасте зан шу фақат бигем дар ҳамун ҷога ягон вақт вай мекунанд чақчақ мекунанд ва дигар хеле гапошон фақат ҳамин шир нест тухм нест мисол пулте либос нест ин нест ун нест ҳам хеле чизо яъне ягон хел дигар хел муносибат дар байношон нест ва ҳама хел меравад барое ки ихели системаро бо шумо аз нав кунед ин сразу намешава барое ки уже одат шидаги шумо шояд 5 сол 10 сол зиндагӣ кардед яхе рафта мисол ҳама хел зиндагӣ кардед ба клосс шумо мехоҳед ки як эмоционални ваё дошта бошед связҳо дошта бошед як ишқи муҳаббат бошад мисол дигар хел уже отношениё бошад баъд мардо муқобилият мекунанд به خاطر که بسیاری وقتها همین چیاشون از دیگر جا میگیرن یا که از قطع جوروهاشون شیشتن یا که نمیه اینترنت شیشتن یا که از بازی هر چیزی از پورنو تماشا کردن از هر چیزی خب یا که پروست هم دخترو قطعی گپ زدن در وای هر چیزی این بگن وایاشون این کمبودیاشون وایو که بود که میکنن نیاز ندارن دیگه که زن نه که خیلی باز زنی کمبودی را حس میکنه بعد خیلی میشوه که اگر که مرد مثال یو که نارسیست پسیخوپات باشد هم خیلی مثال وای هست در این تمام در این وای من یوتیوب کانال من ویدیو هست درباره سه گونه تاریک اگر هم خیلی باشد که نارسیست باشد یا که پسیخوپات باشد و خیلی مردا قطعا مسئولیت زندگی اینا مردای هستن که همیشه دیگران رو پس میزنن و یا هم خیلی بگیم که بیاد ظالم میکنن بیاد عدالتی میکنن و یا ای درونشون هم خیلی 100% باور دارن که و یا به این کارو میکردگشون حق دارن یعنی و یا حق دارن که پس بزنن و یا بغیر خودشون هیچ کس آدم حساب نمیکنن هم خیلی اگر باشد من نمیگم مرد که شما هم خیلی بابشه گفتستم ده روی هم خیلی بگیم که تیپاژ وایشون و یا هیچ کس مثال آدم حساب نمیکنن همه فقط خودشونن که خودشون پرافان هم خیلی برای خیلی مردا قتی بهت مشکلی اگه اینا باید که وای یا با اینا رنگ دیگر آدمای قتی نمیشه مشاوره کردن اینا یک چون پسیکولوژی خودشون که دارن باید که آدم مشاورت قتی نو باید باموزی خب برای این اگه شما یک وای نو در کاره اینا دخترایی که در کلوبی ما بودن
ма дар онҷо дар бораи психопату вай нарсису психопату ҳаминоам ма вай гузарондагӣ будум шон мавзӯъ. Баъд дар онҷо ма чандтаам хеле практикаҳоро додум, барои ки хай намедонам барои чӣ бошад дар ҷомеаи мо ҳам беҳад ҳамин нарсист ё ки травма нарсист беҳад бисёра. хуб додагиам ки амро духтаро истифода мекунанд, вайшон мекунанд. Масалан зиндагиашон осонтар мешавад. И хеле одамон умуман тағйир намекунанд. фақат агар худшон дарк кунанд ва бояд ки терапия раванда, яъне ки бо равоншинос ино бояд 1 сол 1.5 сол ҳар ҳафта як бор раванд кор кунанд вай кунанд, ки баъд ино метавонанд ҳамон қаҳр ғазабу як сари характерошонро контролировать карда ва ё тағйир намекунанд. хуб лекин агар ки ира ки накунанд вай ҳам хеле айдронушон 100% бовар дорад ки ман худам яков ягонаам, ман хато намекунам, ман бехатоюм. бисёришам хе рафтор мекунанд как будто ки барвақт хабари биҳиштш омадагия биҳишт меравад, дигарҳо ҳама дузахиянд. хеле ҳам ҳастаку баъзан мебинем ҳамаро дузахӣ мегаву кофир мегавай мегам хеле ин хеле типажда. барои ҳамин ино қатъи осон нест зиндагӣ, фақат бояд ки ёд бигирӣ. ва ина ма духтарои клубда хай ёд додагим. акол дига ма клуб қабул намекунам, барои хотире ки тамом уже инам 31 март клуб маҳкам мешава, ма уже қабул карош намекунам дига да, маҳкам шуд уже. ака ина вай дорум 28 март курси нав сар меша ишвалазат. дар онҷо ҳамин дар бораи психологияи мардо тарзи муошират ҳам хеле чизо ма ҳамша бо духтарода мегӯм. ва рӯзи якшанбе вай дорум бепул вебинари ҳамин ишвалазат 1 март. ой 1 март короче вай дар телеграм меша, фақат дар телеграм меша, дига дар ҳеҷ ҷо намеша духтаро. нагин ки шумо иҷозат намедиҳед телеграм дишо ё ин чӣ кор намекунад. хуб ина бепулай ҳамҷода как раз суолҷавоб мекунем ва вай мешад маълумотҳои хуб мешад аз зиндагитон бо. короче фоида мешад. хай биё якҷам бас кунем 131 минут шуд. бо мебурам худо хоҳад иншолло. бо ҳам пага куне ягон пагаи дигарай может бит пагай бо мебурам баъд вай мекунем бо чақчақ мекунем. хай бо ма мебурам нехе шумо мешинед бо байни дигартон чақчақ мекунед. хай биё ако зирашта ҷам бас кунем ки бирин хорен бо вақти сухурам меша мехезем. ба ҳаматон шаби хуш орзу мардум. раҳмат барои иштирокатон. аввал ютуба маҳкам кунем.